Yes, wageze kuri Venu TV The Way Sport Speaks mu minsi 17 gusa mbere yuko igikombe cy'isi cya 2026 gitangira. Amaso y'abafana benshi iyatangiye kwerekeza ku itsinda A rizafungura iri rushanwa rikomeye rizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Mexique ndetse na Canada. Iri tsinda ririmo amakipe ane afite amateka atandukanye: Mexique, Afurika y'Epfo, Korea y'Epfo ndetse na Repubulika ya Czech. Mexique iri mu rugo, abafana biteze byinshi kurushaho. Mexico niyo ifite ubunararibonye bwinshi muri iri tsinda kuko igiye gukina igikombe cy'isi ku nshuro ya 18. Kubizakinira imbere y'abafana bayo bishobora kuyihesha amahirwe akomeye yo gukomeza. Abakinnyi nka Raúl Jiménez na Edson Álvarez nibo benshi bitezweho kuyobora iyi kipe. Korea y'Epfo rero ishobora kongera gutungurana, sinzi nimba namwe ariko muri kubibona mu makipe yose ari muri iri tsinda. Korea y'Epfo nimwe mu yakunze gukora ibitangaza mu gikombe cy'isi. Ni nyuma yo gutungura Portugal mu 2022, abafana benshi bongeye kwizera iyi kipe iyobowe na Link Kang-in na Kim Jin-jae na Hwang Hee-chan. Afurika y'Epfo rero ishaka amateka mashya. Afurika y'Epfo igiye gukina igikombe cy'isi ku nshuro ya 4, ariko kugeza ubu ngubu ntirabasha kurenga amatsinda. Umutoza Hugo Broos ashaka gusezera mu buryo budasanzwe, afasha bafana gukora amateka mashya. Repubulika ya Czech yo yagarutse nyuma y'imyaka 20 nyuma yo kubura iri rushanwa imyaka 20 yose ishize. Repubulika ya Czech yagarutse ifite inyota yo kwiyereka isi. Abakinnyi bakiri bato nka Adam Hruzek bashobora kuba intwaro yayo ikomeye muri iri irushanwa. Ese wowe ninde ushobora gukomeza muri iri tsinda? Naho abasesenguzi benshi bavuga ko ari Mexique na Korea y'Epfo arizo zifite amahirwe menshi yo gukomeza, ariko igikombe cy'isi cyakunze gutanga ibisubizo bitunguranye. Itsinda A bishobora kuba rimwe mu matsinda azarangwa n'imikino ifunguye cyane, n'amakipe anganya ubushobozi. Ibi bintu bishobora gutuma buri mukino uba umukino wa nyuma. Ese wowe urabibona gute? Urabona Afurika izagira ikikora? Tubwire muri komenti. Cyangwa urabona n'ubundi Afurika izakomezwa guhezwa kabisa, izakomezwa gukubitwa igashyirwa hasi ntigire icyo igaragaza muri iki gikombe cy'isi cya 2026? Ngayo nguko, iyi ni Venu TV The Way Sport Speaks kabisa.